Wow, cool pokreti, Marley. Bravo! Koji ti je sljedeći trik? Budi oprezan, Marley. Pazi na veliko kamenje. Jesi li zapeo? Žao mi je, dečki. Marley je zapeo i treba vašu pomoć. Pazite na kamenje. Gurni ga super kamionu. Pretežak je super kamionu. Vrijeme je za transformaciju. Monster Truck će definitivno gurnuti kamen. Pokušaj ponovno, super kamionu. To! Kreće se, super kamionu. Marley, povuci gumu iz kamena. Marley je napokon slobodan. Dobar posao, super kamionu. O ne! Kamen se kotrlja prema Kerry i Walteru. Kerry, Walter, pazite na kamen. Ne, gledajte naprijed. Super kamionu, upotrijebi ST3000. Brzo! Upotrijebi telekinetičku zraku da zaustaviš kamen. Dobro spašavanje, super kamionu. Sada si siguran. Hvala ti što si spasio svih, super kamionu. O-o, Marley, ponovno si zapeo. Dobrodošli, dame i gospodo, na prvo natjecanje u snazi Autograda. Danas će se najjači auti natjecati za kup Autograda. Prekrasno, nije li? A sada, pozdravimo naše šampione. Oni su Super kamion, heroj Autograda. I Billy, moćni buldožer. A sada, neka igre započnu. Prvi test koji će naši šampioni odraditi je da pomaknu ove građane Autograda. Prvi koji dogura svoj auto do kraja staze pobjeđuje. Fantastično! Super kamion se upravo pretvorio u bager. Priprema? Pozor! Kreni! Čini se da super kamion vodi. Mislim da Billy ima problema. Super kamion će pobjediti. Pažnja! Billy kreće u vodstvo.
I pobjeđuje. Fantastično. Super kamion stiže sljedeći. Kakva utrka. Druga igra su sumoborci. Pobjednik je onaj koji drugi auto izgura van kruga. Neka najbolji pobjedi. Ne vjerujem! Super kamion je pobjednik druge igre. I nije niti trebao upotrijebiti snagu da pobjedi. Kako pametno! I stigli smo do zadnje igre sa dvoje natjecatelja na prvoj poziciji. Kako uzbudljivo! U ovoj igri natjecatelji moraju donijeti svoju hrpu kamenja do druge strane stadiona. I upamtite, biti pametan je bitno koliko i biti jak. Idemo! Pažljivo bili, mislim da je ovo previše kamenja. Pazi, Bili, makni se odavdje. O ne! Jesi li u redu, Bili? Mislim da to ne možeš sam, Bili. Da, super kamion će ti pomoći. Ako nastaviš ovako, ovo će trajati zauvijek. Moraš nešto smisliti, super kamionu. Ekstra lopate. Odlična ideja. Još malo i gotov si, super kamionu. O ne! Taj kamen je pretežak. Točno! Ako zajedno pogurate, izvaditi ćete ga. Je! Uspjeo si! Odličan timski rad, dečki. Dame i gospodo, šampion natjecanja u snazi autograda je super kamion. U pravu si, super kamionu. Danas ste ti i Bili radili kao tim i oboje zaslužujete pehar. Savršen je dan za izlet u šumu. Wow, što je to bilo? U pravu si, Matilda. Siguran sam da nije bilo ništa. To je tigar! Iza tebe! Trči, Matilda, trči! Super kamionu, Matilda treba tvoju pomoć. Tigar je proganja. O ne! Pronašao te, super kamionu. Zaštiti se! Au, nije opasan. Samo se želi igrati. Hajde, Matilda. Beba tigar je jako prijateljski raspoložen. Vidiš, Matilda? Nema razloga da ga se bojiš. O ne! Beba tigar je na cesti. Ako auto naleti, tigar bi mogao biti u nevolji. Super kamion je u pravu, bebo tigre. Ne bi se trebao igrati na cesti. Opasno je. Možda grad i nije najsigurnije mjesto za bebu tigra. Dečki, morate ga vratiti kamo i pripada. Dečki, beba tigar je otišao drugim putem na skretanju. O ne! Morate ga pronaći prije nego završi u nevolji. Treba nam dobar detektiv kako bi ga pronašli. Zar ne, super kamionu?
Odlična ideja, super kamionu. Sa najboljim policijskim detektivima na slučaju, siguran sam da ćemo začas pronaći bebu tigra. Jesi li pronašao nešto, super kamionu? To su otisci bebe tigra. Siguran sam da ćeš ga pronaći ako ih budeš pratio. Znači, beba tigar je došao do gradilišta. Matilda je primijetila nešto. O ne! Beba tigar je na vrhu te zgrade. Trči, Matilda! Beba tigar je u opasnosti. Hajde, zamalo si tamo. O ne! Pasti će! Super kamionu! Beba tigar će se ozlijediti. Treba tvoju pomoć. O ne! Madrac nije u dobroj poziciji. Beba tigar neće pasti na njega. Dobro obavljeno, super kamionu. Sada je beba tigar siguran. I sada se dobro zabavlja skačući. Kakav zločesti tigar. Mislim da je vrijeme za bebu tigra da ode doma. Točno, ekipo? O, vidim da si se vezala za mališana, Matilda. Pa, uvijek se možete vratiti i posjetiti svog prijatelja. Doviđenja, bebo tigru. Vidimo se uskoro. Hej, Frank, kamo se toliko žuriš? Matika samo, ne vidi. O, srvača, Carrie je ispekla novu vrstu kolača. Da. Znači, tamo svi idu. Pazi! Jesi li u redu, Frank? Pozvati ću super kamiona. Carl, evo te. Frank se prevrnuo nasred ceste. Trebaš mu pomoći da se vrati natrag na noge. Carrie je lansirala novi kolač i svi ga žele probati. Frank je bio na putu prema Carrie i onda je pao. Treba tvoju pomoć. Moraš se pretvoriti. Kamion sa oprugama. To je tako cool. Pronađimo Franka. Wow, to je nevjerojatno. Ma joj, baš se praviš važan. Ali zapamti, na zadatku si. Ondje. Super kamion je stigao, Frank. Što predlažeš super kamionu? O, pokušati ćeš vratiti Franka na kotače koristeći svoje super opruge. Pokušajmo. Jesi li čuo, Frank? Vratiti ćemo te na noge začas.
Ne brini, Frank, smisliti ćemo nešto. Tako izgledaš kada imaš ideju. Naravno, ST3000. U što bi se trebao transformirati? Ogromni magnet. Jako cool. Malo je hladan. Jesi li spreman, Frank? Ne brini. Spreman, super kamionu? 3, 2, 1. O? Opet? 3, 2, 1. Upalilo je. To je bilo blizu. Nadam se da je ostao griz torte iza nas. Gledaj! Hej, Carrie, nikad prije nisi vidjela kamion sa oprugama. Je li ostalo još torte za naša dva prijatelja? Wow, Carrie, izgleda slasno. Pa, je slasna. Vidimo se sljedeći put. Novogodišnja zabava je napokon ovdje. Super kamionu, nema vatrometa. Pogledaj taj vatromet. Učini nešto, super kamionu. Nema traga izvoru vatrometa. Učini nešto, super kamionu. Super kamionu, pazi!
Škakljate eksplozija? Upotrijebi ST3000. Brzo! Aha. Dobro obavljeno, super kamionu. Sretna nova godina! Neka natjecanje u akrobacijama započne. Cool pokreti, Marley. Kakve još akrobacije možeš izvesti? To! Akcija na rampi. Hajde, Marley, možeš ti to. Auć! Akrobacija mu je propala. Pomognite mu, dečki. Trebaju tvoju pomoć, Amber. Dobar posao, ekipo. Marlijeva svjetla i branik su razbijeni, ali super kamion će se transformirati i natjecati za njega, zar ne? To! Možeš ti to, super monster kamionu! Ovo je tako uzbudljivo! Wow! Vidi ga kako ide! Bravo, super monster kamionu! Wow! Kakav salto! Wow! To je tako cool! Pažljivo, super kamionu! Barem nisi ozlijeđen. Fantastični pokreti. Mrak akrobacije. Spreman za skok preko kamenja. I ode on. Pripazi se kamenja na putu. Taj okret je bio prenizak. Auć, to je sigurno boljelo. Guma ti je zapela, ali kamenje se još uvijek otrlja. Upotrijebi ST3000. Brzo! Zraka za zamrzavanje je spasila dan. Nastavi vuči, super kamionu. To! Uspjeo si! Neka bude bolje nego prvi put. Svi veoma iščekuju. Tvoje akrobacije su van ovoga svijeta. Odličan posao, super kamionu. Još 2 akrobacije i gotovi smo sa parkurom. Je! Koja dobra akrobacija! I zadnja akrobacija. Skakanje preko kamenja. Nisu ti ravni, super kamionu. Kakvo uzbudljivo natjecanje. Marliju je sada puno bolje zahvaljujući Amber. Spremni? Sada ili nikada. Kakav fantastičan završetak.
Zdravo, bebe. Zabavljate se u zabavnom parku? Kotač hobotnice je tako zabavan. O ne! Ako je Zitron ovdje, nešto loše će se dogoditi. Oh. Zapeo si u blatu. Super kamionu, Chili je zapeo. Treba tvoju pomoć. Odlično obavljeno, super kamionu. Zitron, što smjeraš? O ne! Zitron je zarobio super kamiona i bebe u blatu. Izađimo iz blata, super kamionu. Vrijeme je za transformaciju. Super monster kamion će vas osloboditi, bebe. Odvedimo vas do sigurnog mjesta. Ogromni kotači će ti pomoći da voziš po blatu. Sada si sigurna, Sani. O ne, ponovno Zitron. I ima pištolj sa blatom. Super kamionu, bebe su zapele. Kako ćeš ih izvući iz blata, super kamionu? Vrijeme je za ST3000. Kuka za hvatanje će izvući bebe iz blata. Idemo do Sani, na čistu stranu. O ne, bebe su ponovno zapele u blatu. Ne brinite, bebe, uskoro ste na sigurnome. O ne, Zitron će napraviti sve da ostanete zarobljeni. Moraš izaći iz blata i spasiti bebe. Vrijeme je za transformaciju. Kamion na oprugama će iskočiti iz blata. Upotrijebimo kuku i izvadimo bebe odavdje. Jako dobro, super kamionu. Bebe kamioni su sada na sigurnom, ali Zitron je još uvijek tu. Zitron je zapeo. Ozbiljno, Zitron, nakon svega što si napravio. Trebao bi mu pomoći, super kamionu. Zitron, uzmi kuku. Super, neka te super kamion sada izvuče. Hajde, Zitron, super kamion ti pokušava pomoći. O ne, super kamion treba pomoć. Bebe koriste Zitronov pištolj. Dobro obavljeno, bebe. Ovo će te naučiti lekciju. Hvala ti što si spasio bebe, super kamionu. Nitko ti ne vjeruje nakon ovoga što si učinio. Jesi li spreman srušiti ovaj zid, super kamionu? Jedan, dva, tri, kreni! Wow! Tako si jak! O, nekome treba tvoja pomoć. Bolje je da odmah kreneš doma. Požuri, bebo, ili ćeš zakasniti na bus. Kamo su svi otišli? Beba je propustila školski bus. Kako će u školu? Možeš li pomoći, Carl? Wow, gužva je.
I promet je gust. Beba auto je sigurno negdje naprijed. Vidiš li ga, super kamionu? Transformiraj se i pronađi ga prije nego uzrokuje nesreću. Gdje bi beba mogla biti? Možda je Carrie vidjela bebu auto. Ne brini, bebo. Super policijski auto će naći način da te vrati u školu. Wow! Na krovu si, bebo! Letiš poput ptice. Gužva je, ekipo. Ui! Ne budi sramežljiva, bebo. Možeš se pridružiti drugima. Možda će ovo pomoći. Upalilo je. Od glazbe je bebi autu bolje. Hvala ti što si spasio dan, super kamionu. Uvijek znaš kako da sve bude u redu. Je li to za rođendan od Sani? Čini se da nekome treba tvoja pomoć, super kamionu. Molim te, odnesi kolačiće na rođendan od Sani. Barry je ljut jer ne dobija nikakve poklone. Ben i Lily su zaustavili Barrya da ne ukrade poklon. Jedna od beba fali. Barry je sigurno u labirintu. Vrijeme je za transformaciju, super kamionu. Istražimo radni prostor.
Morati ćeš se ponovno transformirati, super kamionu. Hey! Huh? Hey! Brzo, super kamionu, zaustavi ga! Sani će podijeliti svoj poklon sa tobom. U redu? Glazba se pokvarila. Check it out. Želiš li se igrati sa Berijem? Uvijek budi ljubazan i podijeli svoje stvari sa drugima. Prekrasno je Valentinovo! Wow! Puno je parova u gradu. Uživaš u Valentinovu, super kamionu? Kakva to buka dolazi iz grada? Moraš to otići provjeriti. Zašto se svi parovi svađaju? Vidi, super kamionu, to je krokomil. Parovi se ljute zbog dima. Barem krokomilova jaja nisu uticala na njih. O ne! Uništava Valentinovo svima! Vrijeme je za transformaciju, super kamionu. Kamion za škakljanje. Dobar odabir, super kamionu. To škaklja. Škakljanje je prekinulo krokomilovu kletvu. Super kamionu, krokomil ponovno napada. Želiš li biti poškakljan? Super kamionu, pazi! Tko će sada pomoći super kamionu?
Super kamion se vratio. Neka se slavlje nastavi. Čini se da Krokomil ponovno nešto smišlja. Upotrijebi ST-3000. Upotrijebi ljubavni laser prvo na ovom paru. Evo Krokomila. Ponovno super kamionu. Čini se da Krokomil želi poljubac. Hvala ti što si spasio Valentinovu super kamionu. Ovo je prekrasan sajam. Bebe, želite li da vam super kamion da slatkiše? Bebe, trebaju tvoju pomoć, super kamionu. Dinosaur ih lovi po ulici. Evo ih. Pazite! Super kamionu! Bebe! Ulovi ga, super kamionu! Pazi na rep! Bebe, sakrijte se! Vrijeme za transformaciju, super kamionu. Aha. Dino kamion. Odličan izbor. Aha. Dobar posao, super kamionu. O-o, ponovno se diže. Vrijeme je za transformaciju. Hej! Aha. Katapult. Ulovi ga. Aha. Super kamionu, ciljaj na noge.
Bingo! Sada drugu nogu. Hej. Kakav smiješni ples. Uzmi ST3000. Zraka zamrzavanja. Idemo. Aha. Dobra poza. Dobar posao, super kamionu. Bebe su sada sigurne. Aha. Dinosaur također želi bombone. Nema ništa bolje od sladoleda, zar ne, bebe? O ne, u pomoć! Misteriozni lopov bježi sa sladoledima. Ne brinite, bebe, policija je već na slučaju. Super kamionu, pazi na svoj sok! Lopov krade okolo. Hej, vrati sok natrag, ti zločesti lopove! Možda možeš pomoći Elsi i Matildi, super kamionu. Wow! Više nisi super kamion. Sada si kamion pauk. Elsa, Matilda, ne brinite, pomoć stiže. Poprilično je blizu. Wow, Spider kamion je tako cool. Igra je gotova, lopove. Spider kamion te stigao. Nema šanse! Lopov je cijelo vrijeme bio krokomil. Točno, Spider kamionu. Nauči tog zlog kroka lekciji. O ne! Bombe od jaja! Pazi, super kamionu! Pazi se, Spider kamionu! Spider kamionu! Gdje si? Elsa! Matilda! Pazi! Krokomil bježi pomoću svojih jaja bombi! O ne! Spider kamionu, kamo si otišao? Čekaj malo. Što je to? Fantastično! Voziš po zidu! Što smjeraš, ti zli kroko? Cure, pazite! Ovo je loše. Ovo je jako loše. Spider kamionu, moraš ih spasiti. Ne brinite, super kamion će vam pomoći. Paukove mreže ne mogu izdržati vrućinu. Morati ćeš smisliti nešto drugo. Ništa bolje od vode za borbu protiv vatre. Dobra ideja, super kamionu. O ne, vatra je prejaka. Treba ti pomoć, super kamionu. Čekaj, što je to? Ne mogu vjerovati. Super bebe su došle u spas. Hajde, još malo i uspjeli ste, super škvadro. To! Sva je vatra sada nestala. Uhvatimo sada ovog krokolopova. Točno, super kamionu. Ma daj, zar opet? Ovo nije fair, krokomile. Dobiti ćeš što zaslužuješ, vidjeti ćeš. Paukova mreža? Čekaj malo. Kamion pauk je ovdje. Nemaš se nigdje sakriti, ti jadni lopove. Krokomile, jesi li to čuo? Policija dolazi. Dolaze po tebe, kroko. Odličan ulov, super kamionu. Dobar posao, super kamionu. Elsa i Matilda će sada odraditi ostatak. Hej, bebe, super kamion je upravo ulovio lopova, ali ne bi to mogao napraviti bez vaše pomoći. Siguran sam da će vam nekako zahvaliti.
maleni dar od vašeg prijateljskog susjeda Kamiona Pauka. Hej, Jerry, pokušavaš srušiti brzinski rekord? Zdravo, Edna. Izgleda kako imaš puno posla sa kopanjem. Je li to za specijalnu priliku? Vidim. Onda se bolje vrati na posao. Nešto nije u redu. Od kopanja se strop tunela počinje mrviti. Jerry, trebao bi stati. Stani sa kopanjem, Edna. Tunel se urušava, a Jerry je unutra. O ne! Carl, Jerry je u nevolji. Tunel je blokiran. Koju transformaciju ćeš izabrati za ulazak unutra, super kamionu? Jerry, super kamion je stigao pomoći. Čuješ nešto? Kamenje je razbilo cijevi kako je padalo. Super kamionu, moraš nešto brzo poduzeti. Požuri, super kamionu. Idemo. Što se događa? Pažljivo. O ne! Voda dolazi prema tebi. Moraš upotrijebiti svoj specijalni alat. ST-3000. Laser? Fantastično! Dobro obavljeno, super kamionu. Uspio si zalediti vodu. Pa, uživajte u klizanju, ekipo. Vidimo se kasnije.
Kerry, kamo se toliko žuriš? Kasniš sa dostavom. Jesi li čula sirenu, Kerry? Mislim da je Bobby u nevolji. Što se događa, Bobby? Bobby, morski psi su te pratili od oceana. Budi pažljiv. Kerry, Bobby te ne čuje. Gledaj prema cesti. Upravo ćeš. Kerry? Carl, Kerry i Bobby su u nevolji. Kerry je pala sa mosta, sletjela je na lopoč i sada im se približavaju morski psi. Trebaš ih spasiti. Brzo! Gledaj, Carl, Kerry je ondje. O ne! Morski psi će proći kroz most uskoro. Brzo, Carl, znaš li u koje vozilo ćeš se pretvoriti kako bi je spasio? Kerry, vidi tko je stigao. Zaboravio si na morske pse. Budi oprezan. Bobby, super kamion te treba da odvučeš Kerry do obale. Drži se, Kerry. Požuri se, Bobby. Stižu. Moraš biti brz, Carl. Odlična ideja. Možeš upotrijebiti svoj veličanstveni ST-3000. Požurite, dečki. Wow! Super kamionu! Upalilo je! Tjera morske pse! Samo nastavi! Nevjerojatno! Otjerao si morske pse, super kamionu! Bravo! Hvala ti za pomoć, super kamionu! U pravu si, Bobby. Bolje je da učinimo kanal sigurnijim mjestom. Dobra ideja, super kamionu. Upotrijebimo mrežu. Zabavite se, ekipo. Wow, Rocky, to je tako impresivno. Tvoj tata je veličanstven, bebo, Rocky.
Mislim da bi ih sam trebao pokušati. Hajde, Bebo Rocky, i ti to možeš. To je moj dječak. O ne! Vatra! Vatra je prejaka, ne možeš do njega, Rocky. Samo nam jedna osoba može pomoći. Carl, stani! Imamo hitan slučaj. Beba Rocky je doživjela nesreću na zračnoj luci. U velikoj je nevolji. Moraš brzo do njega. Koju transformaciju ćeš izabrati, Carl? Moraš letjeti do Bebe Rockija. Samo jedno vozilo može stići do Bebe Rockija, a to je super avion. Ne možemo vidjeti Bebu Rockija, previše je dima. Što ćeš učiniti, super kamionu? To je dobra ideja. Proleti kroz dim kako bi ga otjerao. Dobro obavljeno, super kamionu. Tvoj sin će biti u redu, Rocky. Super kamionu, što je sa vatrom? Kako ćeš je ugasiti? Vodom? Naravno. Ciljaj na vatru, super kamionu. To! Vatra je ugašena. Dobro obavljeno, super kamionu. Spasio si Bebu Rockija i vjerojatno cijeli aerodrom od vatre. Dobro bi ti došao tuž, Bebo Rocky. Od crnog dima si malo prljav. Što? Imaš ideju, super kamionu? To je super ideja. Uživaj u tušu, Bebo Rocky. Super kamion je spasio još jedan dan. Vidimo se, dečki.